Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai kasong balatho don ubom hapo, balalap na din ke indoor stadium jong kanong Thamai Sports and Cultural Club. Kabadan ha jingking hakas ngi ublay kalapan herser ngiyo. Tang bahadian baladap banpet beniak daki pulit ka bom skuan, lasyem ba omdan satia uta ubom, kum balatho na lor jong kasong. Katkum ka jingat huo jong SP ke East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger. Lalap nengkong yakatay kasong da unong pet yakatay ke indoor stadium. Maria lap kumta uta unong pet ula pentip shikinong kitkam jong kanong Thamai Sports and Cultural Club. Hakata kasong latho da ukulam rong yong kumni, package to Sherwin, bomb inside, warning do not touch the wires. Kasong nakabanta Sherwin, dan ubom hapo, kajing maham bom day ban kata yaki wire. Henry Kipulet hadian pakilapet beniak kilapan bethay yakatay kasong, bat kilala badan da ka mobile phone, bat uwe ulet hapo kata kasong. Uba nong tenger ulaong ngidang panlong ya kajing token, halor kani ban lap manu balet bu yakatay kasong, bat ka ay kajing temu shalenden. Laban kadaw bakatay ka indoor stadium kadan hajan kaying jong ka Professor Sherwin Sungo, kabaday ka kensi jong ka Special Director General of Police ka kong Ida Shisha Nongrang.